101.5. Okay, we're back for the last 30 minutes. Apo, kalkalpas sa dagitay doon ka nag... 30 minutes na. I mean... 20 siguro. 20. 20. For the two 20. quarters, 20 minutes. Yan, kalkalpas sa yung nag-contest ket kung nakikaisamat, may samat ita, unanimous iti decision dagitay Board of Judges tayo. And they all go for contestant number 2. Ayan, ni Ading Jenica Bulan. So she will be coming back. Pag iglisa nga ya. Ngayon, agsublin to po isunan to na monthly finals after another 2 weeks. Duaping Domingo, ay, mede. When, may sabi nga Domingo ko na kumain, then agsubli na for the monthly finals. So, adding Weng, i-award mo dito prizes done courtesy of our friend from Idikanita family for the Kiduwaw. 500 yun ang abak and 200 yun di haangan ang abak. Ayan, damdaman tong ititong picture tayo ka nga rod. Okay nga rod, ituloy tayo ito i-programa. Ado pa iti oras sa balong kumansyon ka pa. And of course, nakalukatan na po tayo RJ Tambayan Milk tea. Milk tea Jai. Ako kasi iba katamaan Jai F1 Nueva Era. So kadikit-dikit na apong ramana tayo na imas ang milk tea da na nagmayata when apang kaya po Jai F1 Nueva Era. Napanag nagpasyare Jai downtown Adda na sabat ko palasang open pa bancheto ka no Buwan Kinidayak itikan nigit imisem nakasamsamit Victoria tinagan ko kinunana Inarem ko ni Victoria itinabayak No pa'y kasta Tibanag na inanusak Ket dimteng ti aldaw Napalaos iti ragsak ko Ni Victoria inaklon nantoy ayat ko When naganas tunggal aldaw nga aglabas Tunggal Adda ni Victoria iti denna ngem malas ti amin amalas inangaw nagnigasa ididimteng ti maysa pasama idi na panak nagpasyare jay balayda anak inom di Jai nitatang na Iinak nakasarita anak ko nana Ay, pero pasensyakan Naawanin ni Victorian Indaray-day-day adik akarwa Nasakit, tinakem ko itinapasamak Ket napanak, naginom iti milk tea wala tang Tigasat ko sinang sangitak Taawanen ti liw-liwak Ni Victoria ken awanen iti denak Naglabas ti aldaw bulan ken tawen Nadamag ko ani Victoria simang peten Dagos ko sinarungkaran
may liwak unay kenkwanan, nge madamit ti ubing nga kaduwana. Ket di tati nagpatenggaan daytoy kanta, ti istorya may panggep ken aya, tanag sublin ti liwliwat ni Victoria Sinobliana. No bitin ka doblem madenggen daytoy kanta, no bitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Apa yung papak kamu? Sige. I found love. Okay, ngarod mga kaibigan, narito po ang mga afro da jila uning nga tirada mo dati kayong tayo nga Jun Seriales. Good afternoon and thank you for dropping by. Follow my lead. Ngarod, last 15 minutes tan balong. Ayan, nagsubli kami kalpasan iti adon sa sumbrag. Iti sa magmamalo nga palagi.